Amakuru aramutse muri iki gitondo navuga ko umunyamakuru Ishimwe Rikari uzwi nk'umutasi Rikari ukora radio SKFM ubu atagiye ku kazi aho yitabye RIB ya Muhoza mu Musanze. Ishimwe Rikari uzwi nk'umutasi Rikari araregwa n'ikipe ya Musanze avuga ko yayinyereje miliyoni zirenga 30 zirafi 40 ariko we akaba bihakana kandi twatuzi ko zikari ibinyoma kuko Ishimwe Rikari yaritiranyije ndetse abantu baramugambanira bamuvugira ibinyoma ko yaba yaratuburiye ikipe ya Musanze kandi nyamara ikipe ya Musanze yatumye abakinnyi team manager wayo ajye kwishakira abakinnyi muri za Ghana no muri za Cote d'Ivoire no muri za Senegal, aragenda arazenguruka amafaranga arayabyinira agaruka nta mukinnyi umwe azanye. Kavuga ko yavuganye na Rikari kandi Rikari ntawe ugize bahurira ndetse bikaba bizwi ko ari ibinyoma kuko Rikari tigeze ajya muri izo diro, ariko rero byabujijwe ko ikipe ya Musanze yamureze wakabitabye RIB kujya gusobanura ibyo kirego bamureze cyo kuba yanyirije amafaranga yabo afatanyije na Nimurora Jafeti team manager w'ikipe ya Musanze. Ishimwe Rikari n'umunyamakuru usanzwe uzwi ko yari manager w'abakinnyi ndetse yari n'abakinnyi bamwe yari manager wabo, twavuga nka Fiacre muri Afrika y'Epfo, Savio Nshuti Savio wakinnye muri APR agakina muri AS Kigali no muri Zaren Sport bakaba mu Budage. Hari n'abandi bakinnyi bagenda azana cyane ko Ishimwe Rikari yakoranaga n'ikipe ya Polisi. Ubu rero ikipe ya Musanze nayo yari yamuyongoje nubwo ahakana katiza akorana nayo kandi bikabizwi neza ko atakoranye nayo. Ubu ngo bakaba babyutse kwitaba aho bamureze kuri RIB i Musanze bamurega ngo yabanyirije amafaranga yabo. Turamunda dukurikirana amakuru twumve aho icyo kibazo kigeze kuko ubu ngubu umunsi niyaje ku kazi yagiye kwitaba RIB kugira ngo asobanure ibyo ikipe ya Musanze imurega, nubwo bwose tuzi ko ari abantu bamugenda inyuma kuko abantu baba bakabiriza inkuru bakanimba n'ibinyoma ngo bamuteze abantu ko ibyizo miliyoni zijya kuri 40 zose ngo hagati ya 30 na 40 zo kugura abakinnyi. Ishimwe Rikari rero turamutegereje twumva ibyo aza gusobanura neza, nubwo ari umuntu twatumye ngajya uturebera icyo kirego uko kimeze, turaza kwabwira uko biza kugenda nyuma niba birangiye n'ibyo bamurega nuko yagiye kwitaba ntabwo tuzika nta gafunga byo turabizi kandi ngo ibyo birabakoresha Ishimwe Rikari nyuma y'iminsi mike n'ubundi yari yarafunzwe mu bantu bagiye baherekeza ikipe ya APR muri mu misi bivuga ko bakoresha amafaranga ya APR ariko yaje kuburana bumwere bigaragara ko ntacyo n'amafaranga ya APR yari yakoresheje, icyo kirego kimuvaho none yongeye koza ibyo birego bya Musanze nanone.